Ngiyalibingelela bazalwane ngegama likaJesu. Ngisithi uJesu Kristu inkosi. Igama lami nguNtombi ekhaya Hadebe. Ngingambiza ngamaHadebe. Angifuni ukusebenzisa ungwane ukuthi kuzosiconfuse ungwane baningi lasekhaya. So mali ngasebenzisa umaHadebe kuzobalula ukuthi isihlukanise. Nami ngithe namhlanje ngifuna ukuphikisa uSathane njalo nje ngifisa ukusukuma uSathane angicindezele. Kodwa namhlanje ngithe ngifuna ukumphikisa uSathane ngoba kangiphiliswa nguSathane kodwa ngiphiliswa nguNkulunkulu. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu lapha angisuse khona ebengithi ngiright kanti angikho right. Bengikhonza abazalwane iminyaka eminingi. Ngikhonza impela ngizitshela ukuthi ngisendleleni right. Kwahamba isikhathi ngoba vele uma ungekho endleleni eright kulula ukuthi vele kulokho uphuma usiya ehlathini usiya ebunyameni wesi. So kwakufika isikhathi sokuthi izinto zazihambi kahle empilweni yami. Ubaba wangu besaphila ngaleso sikhathi ubaba wabantwana. So izimo zazihamba kodwa siba nzima kakhulu especially kwelakhe side. Kwagcina kufika isikhathi sokuthi uyena wayekhonza and then uSathane wamkhipha. Uthe mkhipha uSathane wamngenisa etshwaleni. Mina ngithe ngishada ngayithanda inkonzo yona engeke ngikhonza kuyo kuyinkonzo yakumama zakhe. Ngasitshela ukuthi mekuzomjoyina kodwa hayi kwaba nzima uSathane wayesengcindezele kakhulu. So kwahamba isikhathi isimo sabanzima isikhaba sokuphila savaleka. Kwagcina kufika uSathane wafika komunye umama wathi maybe lesi simo isimo sokuthi kulungisa isimo sesintwini. Nami ngoba vele ngabe ngingekho eqinisweni ngavuma amkhapha mangikhapha ukuthi ayihlola lamanje kwafika kwathiwa yebo yilokho kwafika kwathiwa nami isimo sami ngoba ngangisebenza 3 days abanye besenza 5 days ingihlupha le ukuthi kungani mina ngingasebenzi amalanga aphelele. So kwathiwa lawe isimo sesintu kumele la uhlambulule 1 2 3 ngoba vele nami ngaziqiniso ngavuma ngayeka ukusonto kwesikhatshana ngabeka phansi imbatho kodwa ngangidlo inhliziyo yayilokho ngoba uNkulunkulu bengimthanda kodwa iqiniso ngingalazi. So ngazitshela ukuthi uNkulunkulu if ukuthi liqiniso lelo kuthi kuzobonakala kodwa uma kungasoqiniso kuzobonakala futhi. Ngahlala ke hayi kwabonakala ukuthi vele kayisiyo leyo nto. Ngaphinda futhi ngabuyela enkonzweni. Ngenhlanhla ke mase ngibuyela enkonzweni kwasokuNkulunkulu uthi bese ngibiza ke lapho sengifisa ukumkhonza manje. Singasanda ndaba lokuthi ngoba lapha engikhonza khona kuyinkonzo yomoya ukuthi kuthiwa kuyabe kulungisisa izimo zokuphila ngokufeza wenziwa 1 2 3 ngeniswe emanzini lenzwe lokhu kufaya ngamatswayi kukhishwe imimoya. So ngaleso sikhathi ngase ngifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngasala ndaba lokuthi ngilungisisa impilo yami ngoba ngangilungisisa iminyaka yonke le kodwa zange ngikho. So kwahamba ke ngamdinga uNkulunkulu ngase ngithi mina njengoba sengibuyela back enkonzweni angisafuni ukuya lapha na bengikhonza khona sengifuna ukuya kwenye branch but same nkonzo. Ngahamba ke kuleyo branch ngafisa ukuthi ansafuni lutho ansafuni isikhundla ansafuni sengifisa ukukhonza uNkulunkulu sengifisa ukuqala phansi ngenxa ukuthi ngale besigqoka ama uniform. So ngafika kwakulokho ukukhuphuka ngama-colors. So ngafisa ukubuyela back kuleyo qala white ngathi sengifuna ukuba umntwana kuphela ngimamele. Wahlala kodwa nxa uNkulunkulu vele besengibizile ngathola ukuthi kulento manje lokho ishoda ukuthi ngathi kulento ngoba ngase ngithande iYouTube. So kulezi zimo engangizifunda ngale YouTube ngasizwa lo nkosikazi kaBhutwani uMrs Hadebe lapha. Wangisendela ama testimony ayi2 engeka blessing yaSouth eKenya laba kuZulu. So lawo ma testimony angingethusa kakhulu laba ngivula kakhulu amehlo ngabona ukuthi indlela yokukhonzwa yile ukuthi mina bengingayenzi kahle.
ngithe kusenjalo ngaqala nami ukulungisisa izimo zokuphila ngoba sasilungisa inwele sizitshela ukuthi hayi ukuthi ukurelax kuphela kulankinga ukuqhina uNkulunkulu ekhangifuniyo kanti la khona kuwrong. Aqala ke ukulungisisa izimo zokuphonza kwahamba thothi vele lapha engikhona kuwrong noma sengitholile ubufakazi kodwa kusesekhona okumele ukuthi ngikulungise. Kwafika ke isikhathi sokuthi ngaqala ukudinga inkonzo ke manje ngoba sengibona ngathi lapha engikhona vele akukho right. Sengidinga inkonzo uNkulunkulu wangihawukela wangi-highlighter inkonzo le ekhalezo kuthi ku YouTube entabeni endlu kaJehova kuyabonela ku YouTube. So ngangilandela inkonzo zabo ubabujali Soweto ngananzelela ukuthi ngama-Sunday kuba lama service ngazilandela kwaba lenye i-service ubabujali wayethumayela ngo Isaiah 5 ekhuluma ngesivini. Ngiyayithanda vele le anniversary kodwa ngangiyithanda ngingayazi ukuthi ngaze beyakhona. So ubabujali ngendlela ayichaza ngakhona yahlala enhlizweni yami yangibonisa onyibe ngingakubona. Wazoba lenye iSunday futhi wazokhuluma ngisakhumbula ukuthi kuyiphi incwadi lana intshumayela ngayo ethi kungenzeka ukuthi la okhona uNkulunkulu awumuzwa nxa ukuthi usendaweni errong. Leyo yangenza ngafisa kakhulu ukuthi kanti le nkonzo ngayithola kuphi. Ngakhuleka ngathi uNkulunkulu ngicela ungikhombe ibandla lapha engizokwazi ukukhonza khona. Ngithi mangikhuluma lawe ungizwe. Bahamba ngaqhubeka kodwa ngilandela ama-services eSoweto. Thile ngaze ngathola ke inamba ebingaveli kahle le number le WhatsApp. Yikho ke lapha ngaqala khona kuWhatsApp. Mina mangangi WhatsApp ngicabanga ukuthi WhatsApp kuba kunjani. Kanti ngiba WhatsApp umpostoli. Yikho ke lapha ngaqala khona ukukhuluma naye. Ngajabula kakhulu ukuthi at last uNkulunkulu uzowabuza ukukhala kwami. Ngithe mase ngikhulume labo ngavele nje kwaba nje la ngathi kuba nenkambo nje enqamukayo ukuthi ayingale angisaqhubeki. Ngithe ngivalekisa vele sengihleli phansi sengilinde ukuthi kwakujale sengiyeza ingamba kaMamungwana. Ngabindi ukuthi uMamungwana ngantshela ukuthi hayi sisase ku-process yokuthi silinde indawo ukuthi ibranch ivulwe kodwa kwamanje singabe sihlanganela kwakhe. Ngajabula kakhulu. Ngithe ngiqala ukuya kuyo ngajabula kakhulu. Kwakunguye lo kwabangwakhe lo sasingu4 kuphela kodwa kwaba mnandi wangathi sibaningi. Ngazizwa ngifila ukuthi manje ngiyaqala ukukholwa engisendaweni eright. Ngakujabulela kakhulu lokho. Okunye okungijabulisa uNkulunkulu engibonga kakhulu ngakho indodana yami uAntile ngoba vele singabomama siyabaphulekela abantwana bethu uNkulunkulu insindisi ifike ebantwaneni bethu. Ngiyajabula kakhulu ngendlela umntana ayeza ngakhona uyabonisa uNkulunkulu sembali. Ngile abantwana abayi3 so omdala useshadile intombazana inyabo labo and then last born. Ngiyabaphulekela ukuthi uNkulunkulu labo abadonse sibe sesifayine si1 kuba buhlungu ngoba ubaba uhambe esemnyameni. Akho kanifisa ukuthi abantu abami bahambe esemnyameni lami ngihambe esemnyameni kugoqela konke lomndeni wami. Kodwa ngiyabonga ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu usubeka insindiso phakathi komndeni wami. Ngisithi ngiyachiya khona lapha ngegama leNkosi Jesu Kristu inkosi.